Kuna mtu unaweza kumuona kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho ni taasisi. Sasa wakati mwingine huyo mtu inawezekana hajasoma, lakini Mungu alichomwekea katika ulimwengu wa roho, huyo mtu ni taasisi inayotembea. Ndani yake kuna ajira za watu amebeba. Ndani yake kuna msaada wa watu amebeba. Ndani yake kuna namna atalisaidia kanisa, atajenga makanisa, atasapoti injili. Shetani akiangalia vyote hivyo, anaweza kuachilia upinzani. Lengo lake hiyo kesho njema isitokee. Lakini niko hapa rafiki yangu mzuri, nikuambie kwamba shetani akasirike akasirikavyo, Jehova ameona.